ikaze abakurikiye Impera Star. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko Sena yemeje ibitekerezo byayo ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta ya 2025 2026. Inteko rusange ya Sena kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu yemeje ibitekerezo byayo ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Ishima ko ibitekerezo byatanzwe n'abasenateri byitaweho, harimo kongera ingengo y'imari igenewe ubuhinzi. Sena yashimye kandi ko hari n'izindi nzego zongerewe ingengo y'imari hagendewe ku bitekerezo yatanze mu mbanzirizamushinga. Urugero, ingengo y'imari igenewe ingufu kugira ngo icyerekezo cyo kugeza amashanyarazi kuri bose kigerweho. Tumwe mu turere twibanzweho harimo akarere ka Nyamagabe, Gisagara, Rutsiro, Kamonyi, Karongi na Kayonza, kugira ngo bifashe kwihutisha gahunda zigamije gukura abaturage batwo mu bukene. Bimwe mu bitekerezo byari byatanzwe na Sena mu mbanzirizamushinga zaho kandi harimo korohereza urwego rw'abikorera no guhanga imirimo mu rubyiruko, ibikorwa byo guhuriza hamwe inzibutso, kubaka no gusura inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi. Imbamutima z'abanyagicumbi bahiriwe na Greenhouse. Mu gihe benshi bahangayikishijwe n'ihindagurika ry'ibihe mu kagari ka Mukono mu murenge wa Bwisigeho, haba mu mvura nyinshi cyangwa izuba rikaze, abahinzi baramwenyura kubera umusaruro mwinshi babona ku buso buto binyuze mu buhinzi bwa kijyambere. Ni akamwenyu gaturutse ku mpinduka zagezweho binyuze mu buhinzi bukorerwa mu nzu zizwi nka Greenhouse, aho bahinga imboga n'imbuto bigatuma babona umusaruro uhoraho ubafasha gukirigita ifaranga. Greenhouse ni inzu yubakishwa ibyuma, igasakazwa na shitingi ibonerana ariko itinjiza izuba ryinshi. Nigena Jean d'Amour, umwe mu banyamuryango ba koperative Tuza Bwisige, avuga ko bagihinga hanze bahuraga n'ibihombo kuko rimwe na rimwe imyaka yabo yatwarwaga n'isuri cyangwa ikagwingizwa n'izuba rikabije. Yagize ati, ubu nitwe dutegeka igihe, imvura igomba kugwa aho tubishakiye, byose tubikorera muri Greenhouse. Yongeyeho kandi ko bagendeye ku biti bya puwavuro bahinze muri Greenhouse imwe muri iki gihembwe, bateganya ko umusaruro uzagera byibura kuri miliyoni 32. Yagize ati, iyo twagemuye ku isoko i Kigali abantu baratangara, bakunda imboga zacu kuko ari nziza cyane. Perezida wa koperative Tuza Bwisige Mukandahiro Drosera we avuga ko bahinga ibihembwe byinshi ugereranyije n'abandi bahinga hanze kuko badategereza imvura, ahubwo bakoresha amatiyo asakaza amazi mu bihingwa biri muri iyo nzu. Yagize ati, ibihingwa biri muri Greenhouse ntibikunze kurwara nk'ibihingwa bihinze hanze kuko bihabwa uburyo bwo kwirinda indwara zituruka ku bindi bihingwa n'ibiti biri hafi y'umurima. Uyu mubyeyi uyobora iyi koperative igizwe n'abanyamuryango 51 nawe ashimangira ko mbere bagihinga ku gice cya hegitari batahaga amaramasa. Yagize ati, tugeramo tukisetsa kuko buri wese agomba gukuramo iterambere. Twabariye igiti kimwe ko tuzajya tugisaruraho byibura ibiro 8. Gusa nubwo bimeze bityo, asaba ko izi nzu zashyirwa kuri nkunganire kugira ngo zibashe kwigonderwa n'abahinzi batandukanye, zitanga umusaruro mu gihe gito, bityo umuturage arushaho gutera imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Drosera yagize ati, nk'iyi Greenhouse yatwaye miliyoni 25. Urumva ko si buri wese wayibona, bibaye ngombwa leta yayishyira kuri gahunda y'igenamigambi kugira ngo igere kuri benshi kandi idahenze. Kagenza Jean Marie Vianney uyobora umushinga Greenhouse Gicumbi ashimangira ko koperative Tuza Bwisige ari icyitegererezo cy'uko ubuhinzi bwa kijyambere bushobora guhindura ubuzima bw'abaturage. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri inkuru yo muri Kongo ivuga ko imirwano ikomeye yahuje M23 na Wazalendo mu duce twa Busumba na Bunkuba.
Muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haramukiye urugamba rukomeye rwazindutse rubera mu duce dutandukanya ibirindiro by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 zirwanira kuri Kivu y'Amajyepfo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo imirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC, Uburundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, FDLR ndetse n'imbonerakure zo mu ishyaka rya CNDD-FDD mu Burundi. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko iyo mirwano yabereye mu duce twa Busumba na Bunkuba duherereye mu birometero nk'icumi uvuye muri santere ya Mweso yo muri groupement ya Bukombo. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana kuva saa 12 za mu gitondo rugeza saa 3 z'amanywa. Iyi mirwano ikaba yatumye abaturage benshi baturiye utwo duce bahunga ku bwinshi berekeza i Buhumbira no mu bindi bice byo muri teritwari ya Masisi ihana imbibi n'iya Rucuru ari nayo yaberagamo iyo mirwano. Urugamba rwabaye uyu munsi ruje rukurikira urundi rwabaye mu cyumweru gishize, aho nanone ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zagabye ibitero kuri M23 nk'uko zabikoze nanone bikarangira zikubiswe inshuro. Bivugwa kandi ko mu cyumweru gishize hari ibisasu byaguye ku bitaro mu mirwano yabereye Katsiro bikaza kurangira zimwe mu nkuta zabyo zisenyutse. Twerekeje mu mahanga, intambara ikomeje kugera ku rundi rwego hagati ya Israel na Iran, aho kugeza ubu uwari wagizwe umugabo w'ingabo za Iran nawe yishwe. Al-Shadman, uyu mugabo nta minsi 3 yari amaze kuri izi nshingano, kuko nyuma y'uko uwari uriho yarasiwe mu bitero by'ingabo za Israel byatangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Israel yamusobanuye nk'umwe mu basirikare bakuru muri Iran, ndetse ko ariwe wari hafi cyane ya Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Iran nta kintu iratangaza kuri uru rupfu. Al-Shadman yari yagizwe umuyobozi wa Israel Revolutionary Guard Corps, ni umutwe w'igisirikare mu ngabo za Iran ushinzwe ibikorwa byose bya gisirikare, yaba ibikorerwa imbere mu gihugu, ibitero byo hanze n'umubano wa gisirikare n'amahanga. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iki kibazo kibaza ngo mbese Amerika yabigiye kwishora byeruye mu ntambara ya Israel na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye abaturage bose kuva mu murwa mukuru wa Iran uzwi nka Tehran, aho bivugwa ko Amerika yabigiye kuharasa byeruye. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Truth Social, Donald Trump yagize ati Iran yagombaga kwemera amasezerano n'abasabye, nagahomamunwa kubona ubuzima bwinshi butakara. Iran ntigomba na rimwe kugira intwaro kirimbuzi, nabisubiyemo inshuro nyinshi. Abari Tehran bose bagomba guhita bahava. Iri tangazo kandi ryakurikiwe n'irya Israel, nayo yasabye abaturage kuva mu bice bimwe na bimwe bya Tehran mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje hagati y'ibi bihugu byombi. Nyuma y'ibyo byose kandi Iran yo ibifata nk'iterabwoba, aho yasubije ko iba ari intambara y'amasomo yo mu mutwe, ndetse inavuga ko ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa G7 bo bashyize hanze itangazo rishyigikira Israel, ndetse banemeza ko Israel igomba kwirwanaho. Mu magambo yabo bavuze ko Iran ariyo ntandaro y'ibibazo byinshi by'umutekano muke muri aka karere. Uretse ibyo kandi basabye ko hashakwa ibisubizo byaganisha ku ituze mu burasirazuba bwo hagati, banasaba ko intambara iri kubera muri Gaza ihagarikwa byihuse. Munyemerere tubashimire, amakuru yacu yo nakagaruka, muhahe muronke kandi mugire umunsi mwiza.